bankore media muri bara bakoreze kwagata bakora jereri ukatikinga ukawatsappinga ukafacebookinga masters ba reverend ba bishop n'abari hano nanye bishop bampindura asha twabashaba tuzagira team marketing ejeroberezi team high street ejeroberezi tuzagira yawe n'ibintu byose unit icyo cyo kubaza bwita barisha bona umusayi kumekumine cyumura kimwe hagati abakiri hariya arihebyo kutangaza ibyo mutano ariko ikirabo cyo kubaza bamata Yesu Kristo cya kabiri TV ebi babitiro kuzabira abashemererwe kuko muri biyona bihaza kubesita ibintu cyabanza no cyane cyane cyaherera so nitubeka mwena abanyamusikana abanyaheru abariyo mu Uganda abanjire kutayaya omwizine ya Yesu banga bareteje ebiri kumira kimwe ngabandar bomba yatandika ngere specting mabare hare musimbure kikumi Ore media niyo yonke yokushanga hebirungi nkebyo Sekwati kore media birankore Yesu bayita mazina n'amusima shoko kaburisho kandi izobere nigashasha hezi tujyaha adimo ngira ngo wera kimanya ngo ebro buryo biri kumwe na kimwe bifise biri kumwe na bana yo kwamwenda umwaka umwenyene 2025 sakwatine yibesire mu mbara Pentecostal Unity Crusade kandi ejo no crusade ya manu munonga kugira kimwe kuriya ari Desta Cathedral bara ningashirino basa kugeta Desta Church rembo rwambara so nimbeta mwena nimbeta abanywana banje mwena himuri abareba nkore media abafana ba ibisima sheko abaruka abatendo supporting because ntaza ko hari abantu benji ntaza ko hari ba pastors benji kaposo bire amisheyeka tuza depora bishop wenyine apostle John Roho ranka apostle Edison Shemererwe n'abandi bingi munonga abaposa muri kumenya bamani kandi na bishop wito Murundi na San Ibrahim nabona za kubaru so weniwe ninkweta shasha ubere ninkushaba basa kubanoisha kandi basa kubanobaho hasigara mu kimwe cyongere kutambura nje shahe studio aha kandi za kutambura ubere cyo mu town kandi tubase kuba chanjuraje ningashe nchikora openre uriyo mara kwasa kwa nakimanya ekiruho so MC ko following ko media gumaho utakargaho ibintu ngene bisabyo na byaha kandi ikiruho cyo nza kwandikisaho hasigara gumaho utakargaho yes right ngo kuna nabagambere tuburi cyuma cyo n'ikiryaha nza kwanziwe saho kandi kuna nabagambere ndi bona ba pastors zo kwa baryaha na apostles kuna abagambere twatendo na apostle John kandi ishaheze mu inaha nikabanza baramusabari bankore media TV hasigara tugubuze mukenge nakwakira Ankole Media TV, one of the best TVs we have in Western. View it, supporting us, subscribing us, make sure share, make sure you do what I watch it TV. Ben, TV, Mugamende, Yomuterane, Chamboma Browns, abarisa bona abishona apostles reverends banambi ogunambere rwa Kristo nataka mbakitinisa cyaho konguri yasumbe rwa Kristo niyo twakweta twigito omuzina rya mukama twena mabchoncho ebiza kusingurwa ebichoncho ebyo criteria yo kusingura simple ningasha yangwi no kutunga coupon ebro byo kwezi 11 ntugaba coupon zezi omukasheshe kabiri 11 Boma Grounds achai then ebiri 11 yari yari wakana then wakatano tsingure harmwende harmupichi harmu TV harmu sente harmu solar panels emzindaro keyboards ebichocho ni byinji munonga make sure come through and kokere ebichocho kubuganisha kama charanga hapa ekigambo charanga nicho kiri chukuru mu rubyon kureka ebichocho tereza as a church giving back to the community no manyaba tabinji community has been giving to church through giving tithes, through giving offerings, through giving others. Why not too much community? So, on peut pas dire que too much community. On peut voir plus de cancer à chaque mois zabachi. So through those gifts, we see the young. Also, that Shabbataka Jensere, Chamanamuni went so, Shabakuni went up
niyegambira n'umutinda kazibyara niyegambira yakazira nibireba byomwe ibyo kwezi umushanju byo kwezi kwamwenda sakwa tuyadesta katilo kifai tukwa tunameshoboza kwese Pastor Twina Albert Kampala n'abashobozi bana ba West Region nani basaba n'abasaba nasimba mazuru kusimba baju abantu nanyokwe nakwasa moya mashoko ya simba baju turanje ngamba cyese twaro kandi mwene bahawe connection ya mashoko so abantu kufuringa abantu banje kugereka mana hatari basekwa muhisha support iyo cyo gufasha konyana kuko ticket sinza kujenga amasoko wacu kwera shiringi kanana ya kutereche kubibi bibiri nasashura kandi Yes, right. Our future bari. Tuza kugira team leaders abarakira ngo kwera team zesu. Ya press conference ya crusade mpango inaweza kuwa Beno kugira heze. Twera buri team na team leader wayo naza kugerera kikarara. Yega kumpure cyangwa kubantu cyose. Ko turangara cyaha. Tuzagarukaha ubwate reflector bakweze twagata ko kuza kutikitokinga abari tureba kore reflector bakweze twagata bakora jeneri ukatikitokinga uka whatsappinga uka facebookinga pastors ba reverend ba bishop na bari hano nanye bishop ba mpindura asha twabashaba tuzakugira team makanishingi ekiromererezi team high street ekiromererezi tuzakutaha murubuga otamabwire bwingi otamuregina ukamasiwe yo muri sanaka ekyakurayaniki ebiri kumi na kimwe kikungamira boba kurawuzi tureshakero ukabakoresha n'abashabareka n'obesimana Bishop yatugira ngo tumusha amashaka ubwegerese abakweshengereza so abarokeza kubaca tuza kusimburira hamwe akagiro wagenda tuza kushaka timu imwe abakuza kuramaga Kampala magenda go mu group tuza kushaka security y'itimu akagiro wagenda okutaho mu karuru tuza kushobora umurimo tugenda tukora smartly tugaruke n'abashaba n'abeshoje hatagira bashobora na reflector tutakasibiruke urukuza kushesha urikashesha ukatagira bakitwara itakakozire cyacho Uganda Yesu no wabona ubwire bwahita abana bakuhanga tuterane hamwe tujya kuyoza kutwita unanindiza kwisha imo agareko kulunga umwe benshi makuru kukecho chene kulunga bifaika wakachai kawe ugaruko shikabe stopping barra noza kutobera yonenda amaya noza kutobera yowacharu mission yitu lero twagala kuyangalala twagala tujikubagule kushaba shabira abagoyire okubinga emisimu n'okumulemu ruhanga nakora ekumariza muzara n'ekiriza mukuru so tuturabese reflectors tusiba reflectors ezakora mukiterane uce ezakora mukiterane zaza kugenda zikora mobilization tuziraheze zigaracyaha inakarabira Bishop Joel yagira ngo ayinembaga embaga ekyo tuyine mitingi amazina James Mashweko kandi abakore media TV kandi kuna kugambizo ya press conference aha Juliana
yarinda urebe amasha yawe abasha kubaho yabarenga kare abareba bakora media n'abakira n'abashemererwa n'abashemererwa n'ikishumuza n'inyereya ese bagenda gukora Pentecostal unit icyo cyo kubaza bwita barisha bona umusayi kumene cyumwe yakimwe hande kirabakiri hariya arihebyo kutangaza ibyo mutano ariko ikirabo cyo kubaza n'amata Yesu Kristo cya kabiri TV ebe babitiro kugarura abashemererwa kuko muri biyona haza kubesita ikirime cyabanza no mucyabisa cyaherera so nitubeka mwena abanyamusikana abanyaheru abariyo mu Uganda abanjire kutayaya omwizineri ya Yesu banga bareteje ebiri 11 mugabandari bomba yakandika ngere specting mabari hare musimbure kikumi mwishe murara ebiti byo kuramaga no kuramaga okaba urire nebyabashuriza babiri you need to see Jesus you come bomba ureke kumano hura just you come and see Jesus ijorebe Yesu namisho gawe omwisire ya mukama twabeta mwene akazano ko kwangura wakaitabire akazano ko kwangura ni rwagati ya baba yonyenda kwangure bagitangeho kuraho bishop yajamunisha ibiwazi mwamati hatkora aboriyaho diamonds gakomera mukaro ijo hangurete ababareteje abanyokolo bagambiraki so abaryoka batari barara batumwe twabashaba twabona no kujisabisha kuria twende kumwebaza abo kuteka ibirabo na munonge kiri mukete kugira ngo abantu bakumurwa musimu kumwe mukaru omwizire ya Yesu Kristo 11 abariya heru nabajya mumwe musimburi mwishe twanyoni ya ikayebiri 10 tubarazo mu cyayi tumusaba tubategereze kama songo cyawita empumi yes kuzara bona beza kumuro nore mo watakuzara 11 byayishire kandi nakugambira mutatu ya press conference hati shahe zitwaragayo baje kutawuna yambara kandi tubasa kuba yagenda kikaba twitinga shaba nyambara urumva isaho tumo kwebiri 11 kusebiri 14 kaza kwarwo musedi yamana ho mu rwambara kandi rukisha kujya akashozi kuma yesuwe mbara Pentecostal crusade kandi mazimani kweta iboriyo kotari murimbara uri heri yambara uri handi basa kuba noisha basa kuba nokumoroka basa kuba noisha no shabe cyo tire noyenda kandi hangana cyokereza ya hatimu ni mpango abandi bona batorokwe konka aisha hezi nyireho harba zwangira haka ho banzura msaba kutireba abaramutse abakureba kuri media TV yaha turabara bamukabaja n'umureba takaye bakisha kwa tino ba pastors Nyamwiji kugaye bihangeri ya Uganda yabo tirimu Pastor Jeff Standardford izina herere rya Search Ford bona bo bishire tunabo muri Ombara Pastor Sayira Stayemwa tutakamanje n'abandi bona so tubeta kama ndatendi ijo komoroke berepire bisibere ebiri 11 bisebiri 12 tuko turi album kandi nyine hona hope 25 so tubeta crusade eterekasiwe Ibrahim Hassan na wile tumwine Pastor Wito Murundi tubeta kujo crusade aha Boma Grounds ebiri 11 kusyo ebiri 12 abarire amazero kwira no shaba umukundu arahanga taka mu izoberiyo no komoroka abakirisimbo so amazero kwira no shabiro mwana kuburire izobe ryo batemba n'umwana ubire no rwana mnongo ine cyo rukufa naco ine cyo rushera ine cyo tubire no shabira izobe ryo harbo ekindi harbo kukinga na kubanza abarwenda kwangura nka TV solar panel endalo oza kuija aha Boma Ground nenanga kangwanenanga takayo no kuja Boma Ground oja kufuna kubone yabusha owishemwe ijo yehangurire pikipiki otasindire kibanja otasire ekintu kyawe kyona just wasimbura abaraha shemba muri nasaba sitire bari muri media TV kureba ngore media TV n'abaramusa zo baturi muri mbara
tubeta mwena mwije agasozi ngoma ayibayeta mbarra Pentecostal Unity Crusade mwena ntubeta nyoni zagamba kintu cyo kukangura ubwo ni kunda mwije muhangure sora enanga n'izina rukutumo cyona mwena nana available here at Computer Service Center. Updating Windows. Ijambo kwasa kugaruka yo korayije no borayije inakagaru no kasigaho no borawayije urya habigari byabarema no kasigaho kuzireges ero taferwa kweda kano yijo inamasko kwehangura TV sora enaga ubyona kokorare oyo hanguriro kokorabo kishakire ko kwenya manu tubeta mutaferwa kushomiterane mutaferwa shiterane necebiro ikumena chumwe okwamwenda paka okisya ebyikumena aharukoma ground kana kakasheshe kako mugazi kweta mutahi witu owishemwe niwo takashurwe ijana twakira ijanko kori ijo yetware cyo kutangaza cawe omwizine lyayo abantu bankokonjeru abantu bakacheka abantu bakachika aba Andrews namwe mwena abambala tubayita mu conference na crusade ebigenda okuba ku Boma Grounds okutandika n'ebiro 11 bakagenda ddala mu 12 tubayita tulina abasajja ab'amaanyi abasajja abaludde nga babulira enjiri abasajja bafuuse ensonga mu kibuga abasajja abaliko amafuta abasajja abaliko okuyitibwa abasajja aboogera ekigambo ne Mukama n'afuunamu sitaawu tubaze mu mbala egenda kufuuka kitole mbala egenda kusumulwa mbala egenda kulokoka tuyita abantu bonna ab'obuluki abalwalire abanyakayoso abambala buli kitundu tubayita wonna mbalala n'emiriraano wemalala mu Mamuka emalala mu Maserengeta embalala ebuvanjuba n'ebuvanjuba wonna tubayita waliyo kutuse na disitulikiti endala zonna ezimanyi Katonda namwe abatannaba mutegeera tubayita mujje muwulire Katonda oyo akola ebyamagero abalwadde abali malwaliro mubaleete mukuse abo abalina ebizimba abalina n'abaana ezigenda okuvaamu abalwadde abalina sirimu abalina kansa abalina alusas tewali Katonda kyatasobola kuwonya agamba nti mujjeje ebyabakolera abazitoweka nange n'abawumuza bwe bw'oba ng'ozitowereddwa jangu eri Katonda akuwumuze olwaleero tulangirira tulonkinga crusade egenda okuba ku Boma era nga yimukiddemu baliidazi abasajja ab'amaanyi abatukoze obulungi abatufudde kye tuli era mbalagulako nti mugenda kulaba omukisa mbalagulako nti mugenda kuwonyezebwa endwadde amaanyi andi Harriet Victory kyawandikibwa mbayita okuva mu Bible Training Center munaweebwa omukisa nga bwese mu linnya lya Yesu webale munonga kandi mawula bano tureba gamokendera okwetaba wani boona asigala tukyendere tugumize mu tutambule abakabale abarukukiri abangasaka lyantonde abarakayi nitubeta uwaborinkahiona abakampala abasembabule nitubeta abakiruhura abakazo abakokonjeru nitubeta hona district zona barukama mwena
tubeta mutakaverwa oisha aho kurara hariho mutakajo tundaije n'indara yi aho kurara hariho isha no kimanya isha yetebekije kare aho kurara hariho buri kimwe cyona kiro utaferwa bari mnonga kandi abankore media ndazakomeza muntu bashyizeho buri kimwe kirabe kiriho kandi tujye mutawuni yambara iyo tugezaho kumanyisa abantu no kongera kubishisa n'ingashi no kongera kubatangariza ikintu kiza kubaho kurge biri kumena kimwe kusebro ikomena bana hakashozi boma so gambira mwana wawe obagambire ngo kusede kineman kandi abase kuba naija nakumuruka nakizwa ndabasa kuba naterera mu izina rya Yesu kama bambero mushanza kuza muntu kwayisaho buri kimwe kirayongere kubaho abankore media MC Masheko kore media fwe abankore Yesu right kandi amazina ya MC Masheko kandi shayest y'umutawuni y'abana ndeba ya self market ya so ndimu bango ni Bishop na San Ibrahim na ba pastors abana na ba apostle iyo tugezaho kumukorozinga abantu bingashi tugezaho kugambira abantu no kuba tangaza cyo nsabaho biri kumwe na kimwe so nimweta mwena baza kwa mwisha biri kumwe na kimwe bashanje ari koma ground baza kwa zamure sedi ya mane gire kuzakuko nimba shabagambira umuntu arebe biye kigambira mugenzi wawe baza kwa numanyisa mwe biri kumwe na kimwe kusema ndabena neza ku sedi ya mane kandi neza kwera bashije abamana bamukama neza kwera ba apostles bamana ba bishop ba abamadini kona utakaye bwa mutunga birabo kuriyo utakaye bwa muntu bazakuba hebra mu bingi kwa TV screen kwa sora so base kwa mwisha kandi mwisho mbingi kandi urarebe gambira mugenzi wawe gambira buyomwe basima aisha ko moroke aisha base kuba nashimerwa bari mnonga abankore media TV zakuza mu tutamro mutawuno kandi kwese mu kimwe ikirabe kiro sana izobere yinde yo tera nenda postel zakuba tukavaringa kore media TV kumuzemo following ejire team yebe nyingi kuko naneze bereka atune team ebembere Bishop na San Ibrahim yes alright amazina kiri sima shiriko kandi the Bishop no mureba team Bishop yirene tamra no murembo rwambara team zazuri nyingi kandi abandi batora akakoba katete di dukona na hand hona kastira tegine ya Bishop kandi ne covering Bishop hometown so mazamani yenda kubeta mbase kwa mwisha kandi mbase kuba mungera kujombo inje biri 11 bisebiri 17 ahachai bomaso kursede neza kwa diamane basa kuba no inshuti zibwe basa kuba no inshuti muroke hasigara buri kimwe cyo ngire kutambara cyo Bishop kuri media turi covering buri kimwe kanza kwa kwisa buri kimwe yes alright tabafitira bari kuri media amazina ne musima shweko kandi shazite meremo remo rwambara kuko muri kutumanya nija kubanzura ningashi kubaranja kusedeji hanyuka ba Pentecostal Unity Crusade nija kuberoho ba pastors bingi bebemeza bamakanisa bingi kandi neza ko yakashireza ko hebiri 10 tandika hebiri 11 sebiri 10 byo kwa mwenda umwakogu aha kashozi boma ground aho henyine notukwisha kuba turi so nimbe tamwe na ba pastors kugahezo bareba zakotini na Bishop na San Ibrahim ba pastors kugahe ba apostles tuko mu rwembo rwambara na heri yambara kampara na handi so nimbeta mwena base kwa mwisha base kuba numbasa kwisha komoroka kwisha musabe kandi kine cy'abakristo abacwanga abanyakaturice abakristayo ababishaka edini zona tureta base kwa mwisha kwatanisenitre base kwa mwisha musemerwe tugambe kigambo cyarahanga amashita gashume moyo kwera shume tukomoroke so nimbeta mwena mutabura hebiri 11 kandi hariho no kuhangura birabo mumbereba hari mukente hari mukapiti hari musora hari TV hari menanga hari binji emzindaro nebindi binji munonga so base kwa mwisha jebe yahangura birabo je base kuba no yetunjiro mugisha je base kuba no kumoroka webari munonga amazina ne musima sheko kandi anduha Kore Media TV Fir Ankore. Yes alright amazina ne musima sheko kandi program n'kiboza ari Kore Media TV n'abakira abanywana banje mwenda barufutureba progression zone zihangana abanywana bita bari aheru abarufutuborowinga a platform zitu bafana bitu mwena nimbakira kandi mbakunda munonga mwe bari kimwe rukorana cyamani
so mu kukimanya ngo biro kurga biri 11 byo kwa mwenda kusebiro 14 yatwine ku Sediaman eri aho mu rwego rwambara kashozi buma kandi neja kubera abantu binji munonga today twatujya mu press conference aha tomorrow kandi twatwine abantu binji kandi abantu bamana ba TikTok ba influencer n'abandi abashije bamana bakaza bamana bo kureba so binji mose numba following sa kwantu twakiraho momwe atigambere byagenda bita kandi abaseno kubana tugambera we ari red data yogera no kweta abafani be babase kwanubesha amure kusedeje safutani kiraha twatandukana nakishaka bakaita kishye bakaita ka hope bakaita byona babwitira na so aka hope na kwakira basakubanura musaba bafutire bari kuri media abakutire bari kuri media mwana n'abaramutse mu mutitire sace amazina y'aka Hope TV Kaburisho aho tukugambira turi aha kubagambira aha kushedera bero gutandukana biro 11 kushitsa kimwe biro 12 byo kwezi kwa mwenda neza kubera mu Rugoma Grounds utakabura mwena mwishe mushabe kandi munzire kwikura ahamagara ganye wewe mnonga anayitira umushijo kumushijo mbana kandi uguno wa Shimbabure TV amazina ni Shimbabure TV n'abashaka barya mwena ntubita biri 11 mpaka biri 14 akashozi bwoma mwena mwishe okay wewe mnonga aha hari umushijo ugu nakwakira sibo ya gamsawa kutire bari muri Media TV shira kwire Dr. Ben exclusive bari ba kore Media TV imbe kasutira zeboma na chimwe kuka biri 14 azana mwanya shenta bashikiye bari hamushwere kamuzete shara nezagaruka mwizobe mbero nakushwera umwanke je mkurusede aha nayatira umushijo ugu Ni utavugamba wezi mwe ebero 11 kike biri 12 ebiri 14 njirate Peter gaje iyo bana uri kubanzubwa ninga shi uri kwenda kwangura kwamba hariyo no kwangura harme mbuzi harme yo cyamane kinkwenda kuza kwangura cyamane kinkwenda kwangura na keje rent ya Rand Road ashokosha merere kubambaza kutonga yokosha merere kwangura nanga kandi abasho kwenda rent enanga shinyoni aho ngo gido gishikire hiji wano jimati nne nayo nitemba katebe weze kubashawe Baby niyo cyo kubagambira cy'abantu babataka bagambiye no kumenya kwenda kwangura ebiconco ebirugaje yanagambo no kwija Approset Boma Grounds ebiro 11 a ground ngo turapicking coupons then coupon era atunge eza kwene kutasu mu draw yo kusingura ebiconco bambagambo kandi coupon ejo ne yabashata rosente kandi ebiconco nbingi konko ire ebiconco mwije baburamyo yitu baburamagara gitu endora yoneza kucira kwase byana mbikugenda mwizina Yesu kabashifa pro ine ndwara zibarwire zitakwetegereza abendera nawo yesusa mu izina rya Yesu naza kwashumye homo yamurunja bihe homo amen drama queen arwire byatakumanya aha nayakiro akabishika runja kandi Media TV amazina ganje drama queen ebitwa twine gamba byona no shot babgamba kureke bidabo kuntu nawe te bafana bawo bafanzi banje nabani mbeta muije crusade eiba bagambira na mnonga na no moyo kwera enda hotel na no moyo kwera na wantu mwachira ko gara bidabo binji byona tubagambira tunemo kwagura flat screen keyboards speakers nige mzindaro twine mente pichipichi za boda kichinda sigara yichi na nebindi nyamwiki mnonga nomkazi no mhangora wo twiro singo for so long kujya ko kuntera yaka papara yene shabeshara mnonga bonne yabsha hatajira ko yosende kano jipikinga shahi 10 ya Apostle John Piers bagara nanda ngwiri we ni panguro ndizo vitu amina so nakwakira kuno mushaje wamane kandi wakora business kandi mose no following ana mumanya so nani kushobora musaba futire bari kuri Media TV tukuzimo yes abakutureba bari kuri Media TV wechiti chamani nukora business ndiyo mu bantu abakwenda ukumakinga sure ngo bafanzi banje bazuni yes abatakazunwe bize ebirone byeto 11 next month kwa mwenda tukuba tweterina Boma Grounds yes muze mushimwe marebe mukama nakore byenjawo kumagaragara we bari mnonga sebo nayatira hati na ko mu VIP mzakoza satatu kumira mu ordinary so hata na ko mu VIP abana abarushira ko bari mu kirasi baka twandikirano amazina Shifa Promotions Kaburisho yita mwena omukurishedi ebiri 14 Boma Grounds
aba bisabona bari muri burengero izuba begitse bakora kurusedeje iwo muri so wawe arenga kandi kikomeza birakwegita n'abandi niki eshongejo ni nkuru twena tubeyo ebirabo no kuhangura bibirabo no kubura Tereze kandi hine kirabe kibuzireho icyo bakunda icyo bakunda kurya tabastiro cyoreka kucyenwa gambe no kujya mu Bito bateba kumanya ngogo ni class monitor wa kimwe mu mashwe ko secondary school twagumuzamu twayakira wa herese sinya tu sinya wanenga natwakira amsawro bakabeta ba mama domo metro amazina na hope 25 wabinji barukumanyanga ende weka tutambura azagenda kubishoka enda kubisya ngo star witashuze cyesho dese umwisingiro icyo kitire hinda kwa shongo so sinjireyo abesingiro mazima kabenesha bamuri omwe standikiraho promoting isingiro twenda kureta MP twakatwatera mu shongo yes so ntubenda kuvuga 2011 usibiri kuna agoma grounds wenda ari ko ndetse twire gushadira cyane nyuma kunashabira wa Ibrahim na Fumushishi unyongire kunashabanye no mwana bayidoye no mwana w'imyego konka ninyenda ngo kama kwa Fumushishi 15 aje tuze kushaba Goma Grounds ajwale cyane so mwana tubeta muje muhangore birabo byinzi abataka jigire mufunende yakushamize kujuga uzakujuga mukazare cyo kumano nangira busha mwebare mnonga abantu batire bari kuri Media TV temo kuma program eji abarufiteka musente mbabeta ba Majestic Technical Services kandi abo nashanga muremo kwambara nimwe n'abarkwenda futeka abarkwenda futa mizo mashganyu abarkwenda futeka mtails mbasa kuba umukazi yakana mpereza gatebo munyata na mtasat cyaho mbere hati n'abajokwe mazima mbasa kuzayo asigara muri abeje baremera director so before we close the program guys na nyine t-shirts zanje tukuza wholesale eza kitoji nezo mtwaro kumone cheka ezidine kitoji neza shilingi 85 kama nyine cyanyebo na Shifa promotions aine na Shifa designers then no jogura sinika twereza discount kandi konje wanonda kuba star moye tereje ku anya yono Shifa designers z'abakazi umukazi we narabaze kugura ticket aha influencer wana ninga TikTok aje muhereze package ako baningize imyenda y'abana ubwahacyo cyo mugusimya ikiteteya akapare naka vest for free kundana zile wawe nanta that is my hope so mwebere mnonga utaka fetwar gaundondi ya uko nyoni nkora mwebare mnonga abantu batwotsinga kandi mwebare mukuse mwogereje batanga Majestic Technical Services bateka musente kandi wabana ubende kwenda fita tayiruzi na mizo muji yawe bashire babenga shobatera 0 shatata mukaga 9 rero imaba rukwenda kukodinga byeshongoro base kwa muzo massive records zine shangwa katete waka Kampala Guest House so ushira ba massive records abantu bonka bari kwasa kwanda kukodinga music yawe kandi bakakora ibiceshongoro kirungi munonga yo kwenda kumanya bukisiraho massive noza kwanda batera 0 5 bishatu 95 hasigara base kuba nogamba nabo twina abankore videography na kore photography abantu bashanga umurembo rwambara still kandi abona bateka musente bajya ngo program ikibazo kigumize mu kitambare abona bone bakugira ngo wabo ino mukoro gwawe urukwenda kukwata video ninga sho urukwenda kwata bishani mazima basa kuba no bashyira bakwatire kishani kirungi bakwatire video nungi bakwatire ubuntu burungi hasigara kandi babukwere mukire so mbeno ni kushamu mwana wanje bashyira bankore videography na kore photography bahezo umurimo kandi ba delivering ibintu byawe umukire kandi akabeyi neshe ko hasigara no kwikizana kunka otherwise batera 0 bibira bina mwenda 00 hasigara base ko ugamba nabo kandi bukimo cyo gutera MC Masheko ni kasina kandi mwebere for media subscribing program it was everywhere you go program it was everywhere you go for media will ankore Kore media niyo yonke yo kushanga hebirungi nkebyo